أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هما دوه جري إشانا ما دفوقا ممسكتو كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سنة جي مچا علي الوالا وهكذا كم جندا درستك إقطم مبغوت أقول من كوري ريتوغا دنم آفدان شرع كرام مجندني إمام بخاري رحمه الله جماعة كرفافا والجامع الصحيح نوت صحيح بخاري جي حديث إقطم كتاب الإيمان إيمانو جي في نوتا chapter أقول من مهار شرح كرام مدني أما فون أقول من شرح كفاواني عبادة بن صامت رضي الله عنه رواية أي بيتا بهيكتون أسفوا رواية مي بابوغا إمام بخاري رحمه الله دين جنوا فوا حديث توغي تريغا يمني أن حديثك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية رواية أبو سعيد رضي الله عنه بدال وني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مي رواية إمام بخاري رحمه الله ونكورين فستناو من جنگوس فوان إمام بخاري رحمه الله إكاليفانو كفوتوغا تكرارو كو رواية جنوا فوري كوري ريغستناو يغوتا باي رواية إكاليفانو جنواني رواية تكون استدلال كرفان بينو بودا جنوا من ورش إغوتم باب من الدين الفرار من الفتن دينو جتريغا نوتا دينو غو إكامكي أي فتنة ඒකමනක ඉම්තිහානු දුනියේ කංකං කුරිමතිවේ ෆිතුනතක කුරිමතිවේ එෆදකම දිමා වෙජ්ජකම වානම ඒ ෆිතුනන් සලාමෙ වුමට්ටක ඒ ෆිතුනේ කුන් නිකුමෙ ගතුන් නොත ඒ ෆිතුනේ හිඟා තනකුන් දොරද්දියුන් ඒ දීනුග හිමෙනේ කමකේ ඒ බාබුග එකලෙෆානු මි රිවා ගෙන්නවා ෆාවේ हमें गोता इमाम बुखारी गेन्नवाफ़े बाबू खैर माल मुस्लिम गनमुन यतबअ बिहा शाफल जिबाल मी हदीस के नस्सु का इन तंकोल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कलेफान के बाबू के तर्जुमा है गोतो गेन्नवाफ़ मिन्ननी मुस्लिम अलागे एम्मे हेवे गेम्वा मुदलकी एना गेंगुले बकरी ए बकरिया गें एना फरबतोगे मच्चा मीस्तकुन्ना दुरगुस एतकेते बेलेहट्टुमुगा एना दिरुले एवगुतुगा फितुनागा वगुतुगा बाबु अलामाति नुबुव्वा फिल इस्लाम इस्लाम दीनुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी कमुगे अलामातोगे तेरेगा इमने कंकं गेन्ना वाफा बाबु गया बाबुल उज़ला राहतुम मिनल खिलात अस्सू माने कि नुबा कंतका एकुएगिं उलुम वुरे एकंकमा दुरुहेलिवेगिं वुं एई मा बडु राहतका हिंगम जोमल लिबिगिन दाने कमके बाब अत्तअरुब फिल फितना फितना गवगुतुगा मिस्तकुन्ना दुरुहेलिवे एकेहरिवे वुमुगे बाबू गया एक फानु मी हा बाबू गा गेन्नवा फवे मी हदीस गा अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कुरवनी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر دوسورين أنانو زمانين أناني مؤمن على نوت مسلم على أينك إمه هيوبكم ومدلكي أي إتكتشاكين أينا
farbaytoge macca gos etaketi belehettumuga gengule bakariya nuwata fen libe tantanan ena mistakunna duruga saharage terega nuwata jangali terega fen libe hisabakun ena e bakarita belehettumuga mistakunna wakiwegen ule hindu ena gengule e balahatta bakari ei muslim alage edusorge me hewegen wa mudale yafirru bidinihi min alfitan kivegen ena etana daan jehuni nota dani enage deenagen ulumattaka ena deenan ulumattaka fitunan salame gotun mistakun ule hisabun ena duraddani mistonge tereya bodti fitunata faave mistonge terega bodti imtihanuta kurevi deenagen emika uluma datiyefawa haluga tanawaskama faagatikan hodumattaka mistakunna ekuwe e fitunataka ekiga jehunu komme haarega jehen ene deen rangala nuulevi ene darin rangala tarbiyatu nukurevi enage ambidarin ahuga islam diinu kankama farwateriwege nuulevi ekama ekuga wes ena tanawaskam beenuwege mistunge terega huregen hoda gina faasa yavure ma heyokam bode muslim alaage mistakun dukoffa ekeheriwegen enage bakaritaka notena balahatta echaka kunota ena amdani hodumattaka kura masakkataka ekuga mistakunna wakiwegen da diumuga ene libe manfaya nuwata laaba nota emuda agun menge aadeki kurimves agun dannamon asfa wana fadan agun men hadis ge rawi gotuga sahabi bekalaku ala dhikru kurave kama wana ebekalege siratan agun men ali alwada wahaka dakkam miyannen em iswediya darusta go agun men wane eki bodeti sahabi bekalunge wahaka note bekalunge sirata be gotum wahaka dakkalaf emme fa agun men dhikru kufa hadis ubada ibn samit radiyallahu anhu hadis gawes ekalefanuge sirata be gotum agun men ga gandaka dedu hege muddata nota dere ga agun men wani ar tafsir ko wahaka dakkaf mi amu gotegga hadis ilmu weringe sunnate vesme maneki ebe kanun amal kurawwa gote vesme hadis ga rawi gotuga dhikru kurefawa sahabiya behe gotun ebe kalege sirata behe gotun wahaka dekkew am usulakun lobati akhunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne not hadis ta agul menna hamya naqul wegen asfa wa iru naqul wegen awmuge silsilaga nota sanaduga nota cheenuga himene komme insanaki emi hakabe gotun hadisul marin dirasa kurawwa wahaka dakkawa liyuwa futtawga jama kurawwa fawamihi komme mihaki maneki misalaka imam bukhari rahimahullah ekere gfanu ke sahihuga hadis liuwo mafahu den algon men nan yoti hadis fenna eri liifa amu gotegga hadis naqul kurawum ay adu aha ecce gotuk ay kurige ilmu naqul kurawum dag awdu kurim wani mi mawdu war tafsil ko wa ka dakkafa sawbaki edu sorge insanu edu sorge mistakun ilma kura loebba ebamiyug hituga ilman huri nuraniyata ebamihum faafataka duruheliuma hitu handan gadakama mihuriha kamegge sawbun ilmaki aslu adamga dariya enage hituga oingecce ene akuga gendeweni no datur kureweni e ilme ehennuniya foteb balagin nuwata mizamanuga nama website nuniya internet ge commerce wasilatukun search kogen agolme ekkura ilmaki hama e wasile gelluma ko enake ban e ilmu gelligen danaka enamas ilmaki enage hituga rakka kurich emmi ma edu sorga mistakun ilumeriwe uleni liya echkavura boda emiha daskura echk em agol men ge salaferi bekalun emme kuriga sahabi bekalun
سطور تهوغا علم جماع كرم كوريغا صدور تهوغا علم جماع كرف سطورك ليفا فرويت صدورك هيتا ام صدور تهوغا نوت هيت تهوغا ابيكلو علم ركا كرفي سطور تهوغا ليومغا كوريغا انك مكي زمانا حالتا غوليگين ليانه دلي ادي ليانه ففتن اي فهيكمنن زمانوغا ehti be fun adu aswan siratu goves qur'anu ge ayat tavse be kalun liuwa fa ebahure bay kala dire takiti maru fawa eru ege hanganduga nuwata hilaga nuwata oshiganduga mifada echeti ge liuwagen eki be kalun gengulu wafan ema karuda ha liane takiti tanawsi warakan insanu ge terega liyekiumu kantame kuriyadi gudannawala miwun wahakeki imam bukhari rahimahullah misadaka ekale gfanuge fotuga hadis liwu mafahu ewani liif e komme zamana kabes e oinha hinda ku fenna ema agulme mi wahaka dakka hadis ge chena ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashigen hadith liuvi hadith ilumerina hamaya एगमाने की मशहूर हदीस फत जमा कुरवा फावा मिसाका इमाम मालिक इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिजी नसाई इब्न माजा मिफद बेबे कलुंगे फतौगा हदीस लिवुमा हमेया एदे तेरेगा एदिया करुनुता नोता जमानता नोता एमेदुगा हिमेने मिस्तकु कोमगोतगा विस ebe kalunaki sahabi be kalunne nu ade be kalunaki tabi be kalunne vesnu ehem wima komme gotegga wes ede meduga insanun taken himenene foittaka hamen annande fotuga liyoma fahuga ege makhtutat nuwata ege emme kurin liyevunu atun liyevunu liyunta komme zamane gawes fennan onna gotuga rakka kore fawan em edemeduga ehimene mistakun denegatumaki hadis go sahhakama nuwata dhaif kama meduga denegatumattaka kommen kuran jena masakkat emima duniyega adi mihatana ves insanunna behe gotun eha gina insanun taka behe gotun dirasa ko emihege wattafaliya wanawara uluma akhlaga keuma buyumad danden beleifawa insanun take eha gina nuwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge cheenuga nota sanaduga himene insanu fiyawa eba mi honge huriha wahake belemun gosfawan awndo hama kurim wes danno manna em misalu dannawala difanan kommehem miha ko hadis ilmuga sanaduga himene rawiyaki ei teduweriyetto balani ena hadis riwa kurumuga edakka wahakateto bellawagen nennu ena ge muli diriulumuga wes ene ki teduweritto balla ena adamga darinna kura muamala ekkamuga wes adi dire janawaru taka ena kongule muamala ekkamuga wes adi ena kura wiafariya enum wes ehen emmeha muamala etogwes ene ki ena ge macca tuhumatun kurefada teduweri ekkamuga nuwanama eneki hadis ilmuga wes doguveri ena egenna wahaka dikitem metedas ehmema eha bona agun menge ilum merin farwatere wadagen nevi science ei ilmu rijal nuwata hadis ilmuga cheenuga hemene mistonge wanawarta dirasa ko denegat he misala ka agun men balairu imam bukhari rahimahullah begoto agun demmega mi misal jahalam masakke mi kuri imam bukhari rahimahullah صحيح قال نوته كده فانو جنوم بس حديث فتك جابيس اكده فان حديث ذكر كروا إرجع اكده فان ليوفاني كي دم أقول من مي ذكر كوري قط كنو أنه قال نوته عن أبي سعيد أبو سعيد رضي الله عنه ودالوي أنه قال كده فان ودال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط كنو imam bukhari rahimahullah dhikru kuravani ekadek fanuge ustadu ge nam furatama
eafo e ustadaka hame e hadis genestin e ustazuge nan eafo e ustazuge nan den tabi be kale edeme de gor tabi be kale genan den sahabi be kale genan zikur kurawwan em cheno ga misaka imam bukhari rahimahullah amukon hatare nuwata fas be kalunge chene ekale fanuge hadis basfur gunnan manik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya imam bukhari rahimahullah de meduga tin hataru jilu himenene emme kuda kovves tine ehuriha emmen naki ei emihunge wanawaruta belevi ufam vitan dirulu goy kaabawon taketi emihegge masakke muamala en amdani hoda ulunu goy mihuriha eche dirasa korevi emih kameduga hadisulum merin hukum kofawa mihe emima egeterega himene sahha insanu itubar korave insanunge silsilaekun hadis sahha wegendani ehen nun kama vanama hadis ge matna balagin hame kane hadis sahih nukurwan adi hadis ge matna nota elifon na liun kola nota ibaratan argun menge muhaddisun ei hadis ke nukiyan hadis ebe kalum vidal wani e hadis as fahuna chena ema misalakan riwayat an khuri wa ke handa akollum gotun riwayat man salima al muslimuna min lisan al muslim man salima al muslimuna min lisani wa yadi mi hadis wedan etan hadisaka ei mi lafzu as oidan imam bukhari ya hamen eta chenaku eta dimayakum egiteren emme bekalaku tafatu yes evs jilegga evs zamanege evs tabaqaega evs bekalaku tafatu ejai itur hadis ek gotuge bekalun gunuwan imam bukhari rahimahullah widalwani agundwani ha miwakata waraboda imam bukhari rahimahullah ge siratu goes adekalefan liuvi mi sahih bukhari ge موضوع شغل واقع ذكر دنا فاني ما بخار الله ودار تمن كلك فان مفج جماعة كرفاف ميوني حستك هاس حديث كتيرين حستك هاس حديث مانك هلك حديث كتيرين فنون صح رواية كتيرين أصح صحيح صح حديث مانك صح حديث تو كتيرين بس صح حديث كليفانو جماعة كرفاف أقول واني hama mi wakata dan nawaf imam bukhari rahimahullah mi fotoga hadis jama korawwa fani adia khilaf gotakash ekale fanu sahha riwayatin hame ekale dhikur korawwani kinune e riwayat toge teren em sahha riwayat ke ekale fanu jama korawwa mani al jami sahih ga nota sahih bukhari ga ege iturun ekale fanu evs riwayat dhikur korawwa kama vanama furatama ekale fanu korawwa kama ki hina wada gannawani algon menge mihaku junubu hina fadan nuwata eidu namadan thukur namadan hina fadan ekale fanu mi fotoga hadise dhikru kurawwa kama vanu furata mi hina wada gannawan efahu rawdoga tibe menge wada ganna masjidun nabawi ga rawdo rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluga derak hotoge namad ekkuro komme hadise liyomo kuriga istikhara kuram gotun allah subhanahu wa taala hadratuga efahu e istikhara afu ekale fanu e hadise sahih al jami gun sahih bukhari ga dhikr kurwa ema sahabi bekalunge sirataki ei khassakun hadis riwa kurvi sahabi bekalunge sirataki war tafsir ko lifawch furtama gon dannawadan beno kurin so gon men hama dannamon afadan sahabi bekalaka behe gotun hadis ilum merin hukume kurwa ka nujhe amukon hadis ilum merin kanda aluwan meveni mihaki thiqaek nuwata saduqek nuwata dhaif mihek nuwata munkar al hadithek emihe kibaga hunna sifatahuge macca kandala ehnas sahabi bekalaka behe gotun ebekalunaka nonnana kandalumge bare e allah subhanahu wa taala kandalu wafawa kandalu komme sahabi bekalaki adulweri tedweri em bekalege faratun rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbe kurwa iturfume hed fulen heddomaki mustahilukam ehmima sahabi bekalaka medu agommen nujhene ei sadugetto teduwerietto doguwerietto bala ema sahabi bekalunge hameken sirata begatun agommen balala sawbaki ebekalaku diri ulu vigota ebekalaku islam wadagen wiraka mikankan denegatu
دم واحد كتدك من دار لبتي أخونا أقول من هدان كورم في مساق صحابي بكرة جسيرة تابت أقول من واحد كتدك مقصدك إبي بكرونك أقول من نهور نامونات الله سبحانه وتعالى إبي كرون اختيار كرفافني هم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودار الله سبحانه وتعالى آدم قدرين هوريها آدم قدرين فرانة إباميونge bappa fuluge borakashiga adam ge faanuge borakashiga viru ballawa wodigenne wiye e huriha furana toge hittaka ege teren emme tahiru hituge veriya ei emme fahuge ummatuge nabiyya kamuga khiyar kurefi muhammad sallallahu alaihi wasallam e fahu den emme tahiru hittoge verin ekale faanuge suhbata khiyar kurefi ballawa engeto sahabi bekalunge terega tibbewi islamunge kuriga mihum marafa wa mihum bes bekalunge farapulun bodati kukku hinga fa be fulun tibbewi ekamoku islam me wada gennew mafahu ebekalunaki mulin tafatu bay mulin tafatu insanun take ebekalunge qurbaniya ikhlas tarikama tedurikama gudigen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quravani la tasubbu ashabi timan kale fange sahabi na tiyabami hon badubas no bonas sahabi na ruliru maki no te ebekalun nafrat kurmaki ei miha dinum berugen danekam sobaki sahabi na me dogo men shakku kura kama vanama sahabi na me dogo men nafrat kura kama vanama aslu nafrat kuraveni mi din amaga mi din hama emme akuravs mi dinuge qur'anuge emme ayat emme akuravs agum menna hamya naqul fa anwane sahabi be kalunge fara pulum menui ehme ma ebe kalunna me duga agum menge hitugo onnen jene yaqin kan nikam balla allah subhanahu wa taala sahabi ge khabar agum menna kuravva fa wago muhammadur rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ki الله ورسوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إكلك فانو غاريه غاوي بيكلون نكي أشداء على الكفار كافرون كما تجدف دبيك رحماء بينهم إكمك إبيكلون إبيكلون كان إبيكلون أي رحمة أوغاتري كمون فريفا وابيكلون تكي مي أقول من اللي بيكنا من نمونا القرآن الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلون صفة رفا فوا قمي أشداء على الكفار كافرون كما تجد فدا تا أبدو جهونو كم ميه كما تجد فدا بيكلون قتوجي نو كفرو كه أهلورين كما تجن هروكشي قد فدا بيكلون تكي رحماء بينهم إبيكلون إبيكلون كأن إبيكلون رحمة أو قاتري كم فريفا وابيكلون كم فدا فريهما تربيته تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان تراهم كليغ فانا فيني ودا غنوان ابيكنم ركعا سجدا ركوع سجود غاتي بواتي غينا غينا نماذ كرفات ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان الله دوتغاوا متيوري كمكا اله غرهودغتمن اداغن سيماهم في وجوههم من اثر السجود ابيكنم مون فرتكم سجداගේ අතරු උජාලා කම අයක ෆෙනි ෆෙනි හුන්නන් মানে কি එබේ කනුගේ මූණුත සජිදාගේ සෝබුන් උජාලා වෙගෙන් වන් سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم خبر إهم فتوغا كورين باوا لفن فتوغا كورفاف توراة إنجيل زبور إنهم بس نبي بيكلنا دفنوا فتوى محمد صلى الله عليه وسلم إبامنا الله سبحانه صفة الدفافة ونكون فديكم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إبامهم أميل أفن دريم وكي كورن إنجي فدا محمد صلى الله عليه وسلم إبامهم وكي كورن إنجي ورن الله سبحانه وتعالى توراة إنجيل كوريغا باوالي ونفتوغا بيان كود دواف سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم کے صفہ فرطا اکلیگ فانا بہیگتن قرواف افتوغا ہوری خبرتوغا ابامیونگ ترین فتوغا علم لبن میہکن ایناگ عمل افن دری انگے فدا محمد صلى الله عليه وسلم انگے نکم قرآن اللہ سبحانه وحی قرون
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إف الله سبحانه وتعالى ميايتك وحي كرفني ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الله سبحانه وتعالى التوراة إنجيلك إبامهم مثال جسوافه كم بيكلون صحابي بيكلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكا خيار كرفه صحابي بيكلون صفة فلوتا بيكلون أولوفما أخلاق الله سبحانه وتعالى توراة إنجيل كوري باوال نفتوغاس بيان كرفف بيكلون متوري كمرتك كوري أمتك خبر كرفف إفتي بفرنك ودا غنوان بيت المقدس ميد أقول من إتنجى حقوقا مول إسلامي أمن نقول دفاع ميوا بيت المقدس إتنا حوالي وداعة توما مسلمون جه لشكر جه زعيمو وداعة تومون إيرو إتانغا بريكن كرامون ديا نصارى إتنو جه ثالودن دينوما إبهن نوي هنغورا من نتي تان حوالي كورا غوتنغوتي إكماكو إبامي هم بناني تيمم منجي فايفوتكوغا ذكر كوريفاوا صفات تيام بيكالي كيباغا نتي جنة شيء تبامي أمير تبامي خليفة أمير المؤمنين عمر إكلي كفانو صفة فلتكي تيمم منجي فايتوغا هوري مي بيت المقدس تالودن ديا حوالي وانكم هم بكين تبى مدرسة سيرتوغا بي كنيسة تك بي فلي تك نصارى بي فلي تك وديونو بي صحابي بيكلون بيكلون دكيودا النبي كنيسة توغا بيتفا هوري سورة فوتوتا محمد صلى الله عليه وسلم سورة فلو كرهافا دكي جننو ابامي فتوغا ذكر كوريجين واتي ابو بكر غفان عمر غفان سورة ابامي قرافه دكيجن ننو ابامي نبابال فتوغا خبر كرفافات اها ماتوري بيكلون تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابين مين بيكلك حياه بول دراسه كرمكي نوتونغنو مكي ارغون منا ورم مهم كمن ارغون منا اكمغا اتم منفايكا عبره اكم لوبت اخني ميهما وجودك نقال منهم أقول من ميجا ترين إما بيكلك اقتداء ويس أقول منا هما سيدا مغو فينيجن دان إما الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا وحي كرفاف أنغواف وني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تباميون فهم أن ميون صحابي بيكلنا مخاطب كرفا تيبيكلون اقتداء غوتا امغا اسفيا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به تبامون إيمان في غوتا إيمان بجك مفانا فقد اهتدوا ابامنا تدمغ فينيت تدمغ فينون غوتي هاميكني صحابي بيكلون مغو أرغمين دنگن ابيكلون تباوي غوتا مدينة تباوي أبو سعيد رضي الله عنها به غتون سير أعلام النبلاء مؤلف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله ذكر كرفافني الإمام المجاهد إمام وربيك لك جهاد كوري بيك لك مفتي المدينة مدينة أهل ورنجة مفتي مانكي مدينة إكفان حياة بوله هذا كوري مولي حياة بولوس بايفارو نكون نبي كمغابيس مدينة إكفانو مولي ديريولوفون بينا كورفافوني إكفانو نمفلكي سعد بن مالك بن سينان إكفانو كونيا مشهور فوني أبو سعيد الخدري تبيفون أدوس سوان خطبات هوغا درست هوغا أبدوس إيودا غنواني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جواهك سعد بن مالك بن سنان جواهك إنه إكليفان نمفلكي سعد بن مالك إكما كليفان كنية مشهور فن تبيفون إنجودا نهم يقطع أبو هريرة رضي الله عنه بيوتو كون واقع ذكره دنيا أبو هريرة رضي الله عنه كنية مشهور في ميوتي إكليفان أستو نمفلو نينجي ورا
sahabi bekalunge teremves gina bekalun ekalefanuge namfulnenge wara ekalefanuge kunya mashhur fewan ehmi ekalefanuge namfula begodon 30 riwayatin ove 30 name ekalefanuge namfulaki miwe namekkama mashhur gotaki abdurrahman bin sahar enemes gina bekalun naka enan engi wade nuganna abu huraira gurmen emmes adohani abu huraira e bunawuni ma gurmenna ei kom bekalekkan ebenge hadith ilmu emme gina riwa kore virabika ekele kfana al khudri kifawani ekele kfano kafa fulen nuwata mama fulaka nisbek korewigen kama asfawani fa kolleve kamaki ekele kfana ki sahabi bekalaka vi warat tuppulu iruga adi ekele kfano guneveni wes zuwan tuppulu sahabi bekalunge terega e ekele kfano bappa fulaki wes sahabi bekale ekale fanuga ambikamaluna kiwe sahabiya ekamanage bafakalunna kiwe sahabiya mi amuko gina sahabinna libe sharaftake nu eget ebbayako iman barane be iman nu kufurge jamaatuge terega hangurama kuramunde emme bud sharafel libe wadagan fawa bekalaki ebekalege hataru jilu sahabin kamuga wa bekale ei islami ummatuge emme bodu sharaf li wadagen fawa emme mativeri sahabi isme minga wondenne tibe funa ngi wadagan nawan abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu ekale fanuge bappa fulu islam wadagen ne tibe fun adoswan makkah fata kuri viduho abu quhafa ekale fanaki emme furtama do islam wadagen nevi bekale tibe funa godana bodti firhenu getereng emme furtama islam wadagen ne bekale abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ummatuge emme ma mativeri sahabiya ki note emme mativeri insana ki ekale fana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawga ekale fanuge darikalun abdurrahman ekale fanuge darikalun manik abdurrahmanuge darikalun muhammad ewe sahabi bekale tuppulu sahabi bekale ema hatoru jilu ebbe kalege ei sahabi mativeri sharafen ei maak kamen ei komekas abu sayyid hudri radhiyallahu anhu tuppulu kan hori minwaraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kamagen fonuvunuta timwana harno tingar fon ke fon fon wada gativis madina ansariya bekale khazrajun haga bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijre wadagen nabi ruga ekale fan umur fulaki dihwarakan aharu tebe fan adoswa fan mi kuri gagondo anas ke fanuge siratu ga waka de kiruga danna fan anas ke fan umur fulaki sei anas ke fan abu said mi bebe kaluna ke gag ganda kan en umur furege be kalun jabir ge fan fada be kalun tuppulu zuwan be kalun rasul sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi ruga umur fulun diha aharu gavis ekale fanaki muslime e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra wadagan mo kuriga madina funuvi kale fanuge farapulun dawad devwan musab fada bebe kalu hem bebe kalunge farapulun islam dimani feturi fegotun baligh we wada nugan nawanis islam wadagan fawani abu said radhiyallahu anhu riwaye asfa gotun ekale fanu bayan kurawwa fa gotun ekale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuga badruge hangurama ga bayar wade nugen nebe kivegento tuppulu kam ero gagandaka barwarakan ahar umur fulak wani sada har furma fo amku rasulullah sallallahu alaihi wasallam be bekalu neruvani fanar aharo ei astu amku neruvwa umraki uhuduge duwas ei hijran timwana har uhuduge duhoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha malik ge fan maniki saud ge fan nota abi sa'id ge bappa fulu ekale fan gowagen wadagen nevi wadagen vidaluwe nere devwasha kale ge fan akuga uhuduge hangurame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariyoga jihad kurumga sharaf darifulun hoda den mattaka balla nukashi furage emme tera haruge darifulu gowagen bappa minikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyoga ades dannawa jihad nere devwash ekefan diskorvani ma tuppule vidalwani umur layas
kashiharu warugada kujje kemi neredevvash hadis kurawani malay kommekas ehmwima e hangurama ga sparumge fursat libada nugennevi eya eku e hangurama ga uhuduge hangurama ga abi sayyid radhiyallahu anhu ge bappa fulu malik bun sinan radhiyallahu anhu shahid wadaganne enamas efahuga bani mustalaq adi khandak hanguram egifon hingade huriha hanguram egga ekayfanu baar wadagan huriha nikume wadagatum rasul sallallahu alaihi wasallam ariuga abu sayyid radhiyallahu anhu nikume wadaganna wafan ekerege fanu ve wadagen fawani hadis ilmuga mashhur hay sahabi bekalungetere emme gina riwa korevi habbe kalungetere tibe wadagannawan egetere abu hurairah radhiyallahu anhu ga gumen wani dakkaf anas ge fanu ga wani mi kuriga dakkaf abdullah ibn umar ebe kalunaki emme ginan hadis riwa korevi ebe kalun anhem be kamalunge teren aisha radhiyallahu anha mi be kalunaki ekamaku gaag gandakan effura warege tuppulu be kalun take zuwan be kalun take kibegento ebe kalun hadis ilmu ga ha funna busui zuwan kama ko ebe kalun kiyawa vidalwi kiyuma masake korevi efo ilmu gannawa devvan duniye ga ginadu tibumuge fursatu libigendi bodati bodati sahabi be kalun akhira wangul kurimani mewaka dannawaf abu bakr gafar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahar wada genna mofoga de haren baha do de haren hadu duniye gunno libada genne wekale fon ulvi khilafatu rasul sallallahu alaihi wasallam wahar wada gatuma gulige murtadduwi baygi kantaka zakat dinuma manawegen baygi kantaka mihingos baawur kantattakin hallu kurum ekale fon ulu miskitu ga ishinde wada ge mistukuna kiyawa devwa kan innawa ka fursate libada nugannawa ekayfanu awhare wadagennevi eya khilafa abu hurairah radhiyallahu anhu ge waka gumen wani dakkaf abu hurairah radhiyallahu rasul sallallahu alaihi wasallam foga salis angar salis nuhar duniye gunnevi ba qarunuge muddatan di ungannawa devva dinu kankam istukunna bayan kodde hadis riwa korafa aisha radhiyallahu anha efadan fansa kan rasul sallallahu alaihi wasallam duniye gunnevi mibebe kalun duniye ge ha muddata tibbevi ehme mebe kalunna e fursatu libigendi e bekalunge dariwarum baawar ehmegen asfave ekade faanu kurin agon denne fadan sahha riwayat tan agomen nafenna hur sahha riwayat enhas essateka haddi riwayat abu sa'id radhiyallahu anhu riwa kurawaf ekade faanu kurin agon denne fadan hadis ilmuga mashhur bekanika fiqhu wari bekal abu bakr gafanu farapun umar gafanu farapun enum wes boditi sahabi bekanunge jamaat ge faratun e bekanun riwa korawaf ballo engeto mi bekanu kibag hunna waraweri kama hittirikan ekele fanu ge farapun abu sayyid ge farapun hama en umur ge tuppulo ibn umar jabir ge fan anas ge fan adivis enum waragina bekanun kiyawa vidal etabbawaru dariwaru netibbevi bekal ekalege fanaki abu sayyid radhiyallahu anha ki haggu bayan kurevu muga sabitu hunne bekal mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyatu ge matiga tarbiyatu wada gannawa bekanunge halu kol asluga e bekanun sunnatan amal kurawwamun sunna mistakunna ungannawa devum gendawafan ehmima agumenna fennani e bekanunge farapulun abadus haggu bayan kurevu abu sayyid radhiyallahu anhu ekalege fana behegotun asfawa bay waqata kabbala ekalege fana ki haggu bayan kurevumuga war keriwada gannawas bekale adi veringe kurimatiga amirunna khalifan kurimatiga ekalege fan sida basfulu vidala fe bahuri faaluga ei halata gulige ekalen halatu ei marwan madinage amir kamga hurir marwan mun hakam madina ge amir komga hunne viruga miwa gotaki tibefuna ingoda gannawan mihar amal kuramon dani agumenge terega sunnata igota eid namaduga furtama qurani namadu efoga khutba kiyani hukura khilafa hukuruga agumen furtama kiyani khutba eham sunnata igota efo namad quran enamas ezamanuga mistakun dinuga nasehen adohma durwe mistakun namadu niyuma foga
කොල්කොල් මච්ච විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දාලේ බොඩකමට්ටක මරුවාන මෙහෙද්දෙවි ගොතකි ෆොරතම ඛුතුබා විදාලු මිස්තකුන් එව්වීමා ඛුතුබා විදාලු එෆොදන් නමාදු කරොෆ අබු සයිද් රදියල්ලාහු අන්හු ෆාලුගා ඉන්කාර කර විදාලවනි තිබා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නත ඛිලාෆ වෙජ්ජම් ඒ මිස්කිතුග නොත ಹುಕುರುಗೆ ಈದುಗೆ ಮೈದಾನುಗ ಫಾಳುಗ ಎಯ್ ಎವಗುತ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಸಾಲಕಂ ಹಾಕಿಮ್ ನೋತ ವೆರಿಮಿಯ ನೋತ ಅಮೀರು ನತಿ ಏನ ಬೇಗೊತುಂ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ದಕ್ಕನಿ ಕಿನು ಸೀದಾ ಎಕಂ ಹಿಂಗಾದಿಯಾ ಮೀಸ್ತೋಂ ಕುರಿಮತಿಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವನ್ ಹಗ್ಗು ಬಯಾನ್ ಕುರಂ ಗೊತುಂ ಮರುವಾನ ವಿದಾಳವನಿ ತೆಬೇಕಲುಂಗೆ ಜಮಾನೆ ನೂನೆಮಿ ಮಿಹಾರ ಬದಲು ವೆಜ್ಜೆ ಮೊಳೆ ಮೀಸ್ತಕು එහෙම වීම ඛුතුබා අඩුවහාෆි කොමිකස් නමාදු කුරවේනි එහෙම ෆුරතම ඛුතුබා දෙන් තිමන්න නිම්මියේ මේ ගොත එහෙනම සකලෙෆාන එකම ඉන්කාර කුරවි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නත ඛිලාෆ වීම එෆෝ එකලෙෆාන විදාලවනි තිමම් බේකලුණන් එංගි වඩා නුගන්නවා කන්තක වරේ තිමම් බේකලුණන් එංගි වඩාගෙන් කන්තන් හේවකම් බොඩේ මානි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුන් දස් කුරවි කන්තන් හේවකම් බොඩේ එන් කොම්මෙ ගොතක වරේ ei kiteme masla to egyotek kamuga feruno kama vies awni rat kuraviya ekefanoge sirata be ituru wahaka dakkalan den an rega hadis ge sharaha ge wes ituru bayaka hoga duwa ka Allah subhanahu wa taala mi materi sahabe be kanunge mativeri qurbaniya ebe kanunge thabit kamattaka Allah subhanahu wa taala ebe kanuna heo jaza minwar kuravun adi ebe kanuna iktidawe ebe kanunge amal furutakun algon me ibra libigane ebe kalunna iktidawe tabamuge sabun Allah subhanahu wa taala ebe kalunna ekuga mahshar kurvi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mativeri ummatuge terega algon me levevun wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.